umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibeyile obayingcwele isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yezulwane senkumbuzo yokusila inkumbuzo kaNkulunkulu lapha abantu abankulunkulu sisesinkonzweni enzinini zenkumbulo basikhumbula inkosi inyanga yethu abebekhona esikhumbuzweni ngitshonta lapha nje bazwini ukuthi unyazi utheni uthemani ushembe khuluma into uboyenza futhi uyilalele uyenze ngoba ushemba kanikhuluma iphutha amen wathi maye ushembe eshinto uyenze nje ube ishinto ushembe angazi-ke ngoba inyanga yezulu eyafika nokuthi abantu ababhinqa amabheshu ngesabatha yona yasho njalo yaze yathi mina ngiyahlaba abangena lutho ikhumba abeze kimi nazo mina ikhumba bazothatha ikhumba kemabhinqa amabheshu kwathola akekho wakafaka isiphandle ekhaya akekho nokwashaba imbuzi kwathola abantu bafaka iy'phandla kodwa bafaka amabhuluko ngesabatha angazi ukuthi ngempela lokhu uma kuthiwa sifundise wena ukuze abantu babonele kuwo ungakufika abashumayeli endaweni enkulu kangaka bangabhinqi bonke babenqwaba abashumayeli ngabhinqi ukuthi bachaze ukuthi lelizwi kaShembe lithi uyo wathi akubhinqi ngesabatha kushongo umuntu kwasho yena akubhinqi uma bengasabhinqi bathi balandela imalilaleli zikaJehova noma balilaleli amanyazalethu siyacela uNkulunkulu sekhangela nami sicela lapha ngibabona nakho kubhinqe ngisho abavangeli uqobo kodwa bashumayela babhinqi awazi ukuchaza ukuthini lokho siyacela-ke ukuthi iy'nhliziyo zabo zazi ukuthi la kulo mzi beze kokhokho babo ababengazange balifake ibhuluko babebhinqa amabheshu okhokho babo kodwa beze bafake amabhuluko sizocela-ke bantu abankulu ukuthi singene enkonzweni lefanele singene kulo la ekhaya-ke inkonzo yavunulwa umuntu ngokomthetho bayazi abantu ukuthi la ekhaya akakhuluma umuntu ongaphelele kodwa la kulo mzi ikhala emphefumulo lonyaka khuluma noma ubani noma ungayigqokile ingubo emhlophe kodwa solo mayiphathiswe inkulumo ngalomzi uyasukuma khulume amen ngakho-ke bazoba bathathu ngapha eKayisutini babe bathathu ngapha kuJamengweni hlangane nentombi zentethelele umuntu uthi ngusibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani abesehlale endabeni uzokhuluma ukuthi abakubo batheni ngalomzi noma amakhosi asezulwini atheni ngalomzi fokufuna bakhuluma ngokuthi uShembe utheni ngalomzi ukhulume indaba yakho yasekhaya uphathe inkonzo kanti ufanele uphathe inkonzo yazi ukuthi uma uza ngapha uza ngoba uzokhuluma ukuthi abakini batheni ngalomzi uShembe utheni ngalomzi amen abagcotshwa-ke bona noma baphi bona baya shabelela aguqa shabelele ukuthi ungafika umbhobha nqamuka ahlale endabeni bonke abagcotshwa namakhosazana ngokunjalo bakhokheli bavangeli abashumayeli bona baguqa kufika umbhobho
angamuke ahlale endabeni bonke abazokwenza njalo inkosi yobabusisa amen. Inkosi enkulu uNyazi wezulu. Igama lami uMpumelelo wakadidi emzimkhulu inkosi engaphansi kwami singaphansi. Ngithe ngilele ebusuku ngabona uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni uphakama uNyazi wezulu la ethempelini ekhaya lomphefumulo. Wathi wena mfana kumele ungibonge yimina ngiqoqele imindeni yakomalume wakho kaMbotho. Namhlanje ngifike nomalume bami kaMbotho ekhosini bakoMbotho eHadingi ngabona zonke indawo ngempela amaNazaretha abaningi kakhulu umndeni wakaMbotho kule ekhaya lomphefumulo omunye usekhosini kaMbotho siphelezele nawo indaba ezitho kaMadiba nawumvangeli uShembe uNyazi wezulu baqoqele bonke amen. Kule insizwa engangikhula nayo lensizwa benokufika njalo ebusuku izolwa nami ngelinye ilanga ibamba lensizwa ukuthi wena wabulawa ubani yasithi lensizwa bayibulala kubo bathola ngayo beqinisa umcebo. Ngelinye ilanga sengilele futhi yafika lensizwa yathi Mpumelelo wena ungangikhipha ngangikhona ngenhliziyo yakho bathwala ngami ithi bathwala ngayo lensizwa kubo yacela uShembe uNyazi wezulu ayikhumbule amen. Ngelinye ilanga mangiqeda kusebenza lekhaya lomphefumulo lo ngithandaza ngenhliziyo ngabona uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni uNyazi wezulu iphuma la ekhaya lomphefumulo eyangasekhaya eyokhipha omunye oyigazi lami wakaMtolo weseduze nomfula wesetsheni wasikamkhipha inkosi eduze nomfula ithi mntanami lona bamthwebula ngiyamkhipha ngokusebenza kwakhe inkosi usendukusweni amen. Ngiyabingelela amaNazaretha ayingcwele oNyazi wezulu amen. Wamisisi mfana. Igama lami nguSakhile ngwakashozi ngiqhamuka ePhoshuthini eMzumbe ngaphansi kwenkosi yakaShinga uNdeni. maNazaretha ngonyaka odlule ngo-October ngeza lekhaya ngafike ngathenda inkonzo ngase ngiphindela emqashweni la ngihlala khona. Uma ngifika kwadlula amasonto awusuku kwafika umakhokho wami wathi umakhokho wami uzala uBhesheni ukhokho wami wathi ucela ukuthi sihambe sumndeni siyomnikelela ekhaya lomphefumulo kodwa owangachaza ukuthi osomnikelela ukuthini impela ongacela umndeni osawuhlanganisa oseza lekhaya uma sesifikile lekhaya samnikelela ugogo ngathese osengemsebenzini ongizumekile ubuthongo eseni la ongaba passport lokho lona kwaqhamuka mina wathi yena wafela empini ugcwele igazi nobaba abawu3 engabazi ukuthi obani obathi nabo obacela ukuthi uShembe uNyazi wezulu abageze amen. Wathi ongenyanga le safika ngudasisi osilethe imbuzi ezuvayo ongafike ongahlala lapha emuva ongangeza la uma sengiphindela endlini ongilele lokho lo owafika kumina ongazi ukuthi ongizalana ngizothula ufakazi owangibuza ukuthi angizanga ngani la phambili ngizothula ufakazi ngoba ukuzala phambili ukuzothula ufakazi okuyinkanka emhlophe okulo umuntu osuke ekhombise lolo phupho noma loso sibonakaliso ngiyacela ukuthi uShembe
ne onemndeni akithi kaShozi ingithathelele ongaloko ngiyabonga. Amen. Ngekhetha inkosi yasezulwini uNyazi yasezulwini. Amen. Igama lami nguMondlo kaBumbi endaweni yaseMangangeni endaweni yaseDazino. Ngathi ngiqala ukufika lapha ekhaya ngingakafiki ngizofika ngeSabatha ngathi ngilele ngolesihlanu emini ngikade ngisebenza ebusuku ngasibona ngiguqe phambi kwesango lapho kwase kunomuntu othi angiqalaze emuva ngathi mangiqalaze emuva ngabona umndeni wakithi bathi asikwazi ukungenelela lapha ekhaya lomphefumulo ngaphandle kwabo ngathi sengifikile ngasebenza bafike ebusuku bathi sibonile mfana usebenzile kodwa akwenele ngafika ngenye imini lapha lathi iphoyisa angiphelezele umama sihambe siyokutshani ngathi ngilele lapha ekamo kwafika umndeni wakithi ngibona ingane ihamba ibambelelo tshanini kwafika isalukwazi sathi namhlanje uyosebenzela ingane kusasa uyosebenzela thina. Emasontweni amabili adlule ngabona lapha ngaphandle la bathi khona abanye kuseMarikani ngibona inkosi uthi ngihlele esihlalweni lapha phezulu la sekwakhiwa khona bathi ikhishi unomuntu ogwilizayo lapha emfuleni ezansi lamfula mkhulu kakhulu awusiyele nje siyiboniyo mhlasimbe umngeni ungawuphila kasihlanu. Inkinga enkulu ithi inkosi uthi ngohamba mfana lo muntu ngeke baze kwakwazi ukumkhipha wena umuntu ozomkhipha. Ngathi mangifika ukuhlamba mina ngikwazi kodwa ngale yami ngakwazi. Ngathi sengimkhiphile inkinga enkulu kwaphuma umuntu ofake ingubo emhlophe efake i-reflective jacket le efakwa amaphoyisa kade emhlanganweni ngangabe ngisaqonda ukuthi kusho ukuthini. Emasontweni amathathu adlule ngangilapha ekhaya ukhona siney'nsizwa lapha ekhaya kwase kufika enye insizwa kimi yathi mfethu ngicela ungiboleke insipho ngihambe ngiyogeza ehambe yogeza ngensipho yami yayibuyisa nami ngageza ntambama ekuseni ngaphinde ngayiboleka nami ngaphinde ngageza ngayo ngase ngigodwa ngekhaya ngathi ngilele ekhaya endlini engangilele kuyona ngabona imbhedi isimbili ngapha eceleni sekubekwa insipho le kade ngigeza ngayo ibekwe phakathi nendawo kwase kubekwa inkonkoni yezwe lakithi esiyaziyo sonke kwase khuluma izwi lathi mfana fanele uhambe uyohlambuluka ubuye ekhaya nephunga lesitabane uthatha insipho yakho ugeza ngayo wayinikeza isitabane namhlanje ngithe mangilele kami kwase kuvela ubabamkhulu ethi ukuthele kakhulu kuvutha ngisho umlilo uthi amaNazaretha namhlanje hambe lokhuluma usho ukuthi amaNazaretha awasahloniphi futhi amaNazaretha awahlukane nezikhali. Amen. Inkosi kusesemizweni. Yanketha uNyazezulu. Amen. Amen. Usha okamkhize lokhulumayo endaweni yakwaSoyimani. Soneza umphophamisisi ya. Ukusha lo akamkhize endaweni yakwaSoyimani inkosi uCumisi. Amazaletha ngilele ngivuke ungilosine. Uzobona uhlanga bekuke ngefunala sesithi fanele ngakhe lezindlu ezibizwa ngobuguqa. Sizovuka ngesonto size ebuhleni songenisa umdedelo. Ubaba ulele nje ubaba engathi uphumule uqamele esandleni. Sizingane sokudlala siginga lapha ezwakhe. Siginga lapha ezwakhe losumthinta la esifubeni. Losumbiza ngesibongo sithi khize khabazela. Uthuli nje kodwa uthuli nje hayi ukuthi udini uthuli nje. Hayi bese pendula ethi ngibona abantu abaningi. Hayi mase simbuza sizingane sithi ubabona lapha abantu athi ubabona ebuhleni labantu abaningi ebaningi kakhulu abantu ababonayo. Mase simbuza sithi bathini labantu
athi bathi labantu uzobakhela nini oqhugwane bangasho udoguqa bathi uzobakhela nini oqhugwane sase siphendula thina sithi baba akuyona into enzima leyo ngoba oqhugwane sihambe ekhaya sesibambakile sase sibambakile-ke kanti kuba siya ebuhleni sabamaka i-foundation kodwa lo munye waphela ngase ngithi lo munye kufanele na ufanele lo kwi-foundation ngoba bazokhala laba bantu ngase ngithi mina akuyona inkinga indaba yabo laboguqa ngoba sizohlelweni lokuthi bakhiwe ngoba sisahambe ekhaya sesibakhile inkosi ukuthi senekuzwile Manazareth lokuqile uNomfundo wakaZondi oganele kaSibisi Manazareth ngesabathala ngomhla ka-30 ka-August ekulaleni ngabona ngiza la ekhaya emphefumulo uma ngiza ngingena mangena ngifice kunamadoda lapha amade engakaze ngabona eyini lapha phezulu esitezi senkosi amanye konke amasaka ethetha ngendlela eyisimanga ethi akangeni umuntu ongafaki umkhaliphi la ekhaya emphefumulo ngasaba Manazareth ngathi ngikhulume kulalelende ngahlala ngangayikhuluma kodwa mengiza lesabatheni ngishawa unembeza ngiyacela uNkulunkulu angawukhiphi umndeni wami angithethelele ngoba ngisakile ukuza kosusemvini Egama lami uSonto wami kwaZenkandla kanti inkosi yaseMagidini umama Siphethe umama uShali wakabiyela ngithunywe inkosi uNyazi noThingo uThingo ucela ngishaya emahlombe lathi uyambona yini lo phambi kwakho ukuthi uba ngathi cha baba ngathi baba ngiyambona wathi umholi wenu uyena uNkulunkulu wenu uNkulunkulu akekho omunye ngaphambi koNyazi lezulu. Amen. Wayesethi angisho ukuthi inkosi ngicela ukuthi umhlumane manje ukhulumile la ngesikhumbuzo wathi unyazo phela ukudla ngempela umshumayeli uqinisile esho umshumayeli iqiniso. Unyazi bephaka ukudla ngathi umthetho walesiphakile ukuzobeka edishini wasehlukanisa unyazi lezulu lathi lokhu okomama basempompini yathi lokhu okwengane amazamuva exoka ngesandla wathi lokhu okwenkasuthi wathi lokhu okomama laba bahlala ngaphambili kwethempeli lasoluthi uThingo angitshele umshumayeli uMajiya nomshumayeli uSimamani ukuthi ikhishi leli semva kwendekhala emphefumulo kuyabaphazamisa abasadingi lekhishi sebedinga ikhishi libe lapha ngaphesheya etendeni bengisacela ukudlulisa nalokhu-ke lengisaba ukusho inkosi yamaGwaZenkandla yafika lapha ekhaya ade kuvala umhlangano ehlele esabatheni lokuqala lelo kuvala umhlangano wafika umkhulu bayo abathathu bathi angitshela ukuthi ayiphuthume ekhaya emphefumulo bayibonile ifika bayacela inkosi bathe angibize ngegama lakhe ngiyacela ukubiza ndabezitha bathe Manqoba Magwaza gijima ekhaya emphefumulo ukhokho wakho wesizukulwane sesithathu wakwaza indodana yakhe ngomkhonto gijima nenkomo nembuzi sebebonile ungene ekhaya emphefumulo zizolunga into zakho Manqoba Magwaza ndabezitha. Ngiyabonga. Amen. Ngikhetha inkosi ngesifunda Manazareth. Mina ngikuhloniphile oganeni kwaManqele ngizobahloniphile ngisakhula abazali bami. Ngizoxolisa abancedisi lami phansi phethwe umkhuhlane. Ngibahloniphile wakwakhuzwayo ehluhluwe ngiganele kwaManqele kodwa bese bengibiza ngoMamdlulu ngoba bekuwumlandwana. Sifike izolo lana ekhaya emphefumulo sihamba nobaba wakwami. Engibonile izolo la ekhaya emphefumulo sithe masisuka emthandazweni ka6
manje ngiyabuka lapha ngaphambi kwendlu ekhaya lomphefumulo ngabona uma wami ngingalele siphuma la enkonzweni sesivuyela ethendeni lasifikele khona ngibona emayizela uma engibuka ngithuka uma ngibona emuhle wami ngethuka ngajabula ngoba mina zanele bengamlindele uma bengilindele isize ngaye ngingayitsheli kwethe ebusuku sengilele kwaqhamuka inyoni Nazaretha ezimbili ebezilwa kakhulu izinyoni zilwa lezinyoni eyinkulu kunenye eniphakathi nendawo ukuthi nje mangala umuntu obaba elolesizwa esencane zilwa lezinyoni kodwa ibhaliwe ngathi ifoto kababa la sikhile nje uqamile ibhalo ngembhalo ngathi imbhalo yefoto kababa zilwa lezinyoni sithe igudla indlu le yekhaya emphefumulo lapha ngezansi ziziziye ngasethangweni lenobhini zilwa siseyibukane iphinde iqale phansi zilwa lezinyoni kuze kaphela ekuthenini ngiyahlukana nokuzibona engathi ngiyaphaphama ngethuka lezinyoni ezilwa kangaka zilwa siseyikhulume njengabantu kodwa iphela bengezi ukuthi yithini ngiphaphame lapha emva kwalokho bese ngibona abaphilayo umfowabo umyeni wami omdala embesa umyeni wami ngathi sikhona la ekhaya umbesa ngigokisa impahla emhlophe kodwa manje enembala eyelo eyidube ngokuyelo kodwa egqame kakhulu nje ngathi imide emithathu kodwa manje ngathi ukuthela umyeni wami akayifuni lezingubo uthi thatha nanti ugqoke lezingubo sihambe semngcwabeni phezulu kodwa manje umyeni wami akafuni uthi mina baba siyakufanela nje angaphendula phela phambi samehlo ngibheka angafuni ahlala nje kuthele kanjalo ledlule lapho bese ngizobona uma isigcino uyaphila umancane wakubo kamalo umuntu lo ngangiphiwe kodwa ke ngambona ngila ekhaya masilana uyangikhomba lapha ngasawo uthi awutshela ukwele nje ngoba ufikile ngithi mina ngibona umalo ungalele ngibona umaster umthandazo kasizwe ngibona umalo emile lapha eminyango wekhaya lomphefumulo uthela ubuke lapha ngasesangweni buka lapha esangweni yabona abantu abenziya bona abantu abasoteke phela hayi wena yabona abantu abasoteke phela vele umuntu kanjalo ngibuka ngasesangweni manje ngiyabona ngasesangweni ngibona abafana ababili baphethe uthi nje ongaka njengayo imali ekhomba ekhophone babamba njengelati lokuyaguqa lapha esangweni babeke bahambe kancane bangena ngaphakathi baphinde bahambe indawonyana baguqa babeke njalo baze bathi bengena impela baphelela ngaphakathi ayikho papa mama Nazaretha ngadideka kakhulu akazange kodwa ngikubonile yikho lokho engikubonile njengoba ngifikile inkosi bosise nikuzwile Amen abangcwele ngiyabingelela mina ngingowakwaDube ngizalwa kwaDube omalume kukwangqa ngithe ngoNovember lonyaka losimakona ngifikelela ekhaya lomphefumulo ngizonikela nginikelela lemndeni ngithe mangiphindele emuva mangilele ebusuku ngiphuphe nginikeza ukudla ngithathe lokhu kudla ngikudle manje sengiqeda lokhu kudla bese ngikhonjiswa leli plate engidlela kulona ukuthi ingcole kangakanani likakwezi boya zenja mangithi uma ngisamangele ngiyithole ngathi sengiyomuntu osekhejini phakathi mawuvalelekile mangithi ngifuna ukuphuma kule ndawo ngathi iboshwe ngamathandeka awuqalo ngithi mangithi ngifaka unyawo ngifuna ukuphuma akuphumeki bese athi ngifuna ukuphuma akuphumeki ngiyababona kodwa abantu ngaphandle lento yangithusa kakhulu ngangazi ukuthi kumele ngenze njani kusho ukuthini lokho ngoba mina ngiyayivikela ngikhulumela ekhaya lomphefumulo kanti kwenzakala kwenze njani bese kuhamba bese bese kufika iphupho lomkhulu lo uthi ngwasesayidini lakomalume lomkhulu mayivela uvela endaweni enjengamatshe mayibaningi izixhobo lomkhulu ngathi waziyeka kule ndawo
wahamba ekhaya wangaziwa kuze benamhlanje akekho wamazi ukuthi waphuma wabhekaphi. Lo mkhulu wathi nayiphuma ekhaya uthi nomkhulu ekhaya ngakhishwa usizi ngangihlupheka kakhulu ngihlushwa abakwethu. Lengiqwasa benza zonke izinto kumina bekhuluma zonke izinto kumina ngangiyomuntu ohlale edla usizi. Ngase ngabona ukuthi lolu sizo nginalo ngona ngiphume ngiyoqeda ngiyothatha nomphefumulo wami. Wafika lapho wazinyenga wase ephelela khona lapho ngase ngibona khona ukuthi wathi naye lapho wadliwa izinja. Ngalesa sikhathi ngiphupha ngise kushuthi ngizodinga ngidla lokho kudla lokho ngisendaweni evalelekile esekejini. Uyena olapho esifini senja njengoba ngifike namhlanje ngithi ngicela uShembe angikhumbule akhumbule yena lapho ekhona ngicela uShembe angimenezele yena ngoba ngimazi akuye akaziwa umuntu komalumo njengamanje ngoba isizukulwane esisha usesizukulwaneni esiphambili esidala kakhulu. Abese kuba izinyoni maNazaretha ngiyahlupheka kulela khaya angazi noma lolu sizo ngala lethwa uyeni lo mkhulu ngoba uyasho ukuthi mina ngahamba ngilosizi lolu sizi ngalo usethele phakathi kwalela degeyini ubusuku nemini azilalela khaya izinyoni. Lezi nyoni zishaya amawindi ngendlela esimangalisa seze abanomaka bemlomo yenyoni. Makusekuseni salele bangixolezana suka seyifikile ziyafika ke shaya amawindi kuze bebuhlungu indlebe kube buhlungu ikhanda zizungeze umuzi wonke lezi zizungeze amawindi wonke ziyokhuluzwa ukuthi ziyolala leti qale ngona kuphela qale ngoJanuwari zikhuluzwa kuyolala lezi nyoni mazileke ungathi sithi kuyosanini sifike kulela khaya zishaye ngokushintshana manje sekufike ezingane ke manje kube kwaba ezinkulu sekufike ezingane eyokuqala yafika ihamba yodwa yafika yayenza lento ithe isuka yakhala phakathi nobusuku kwakuwopast 2 yakhala lenyoni isuka yayihamba yayidobola ukubuya kwayo yabuya ayingelanga ekhaya yaflathela yabheka le kwaba kwegcina kwami ngalolu suku njengamanje kufike lezi ey'ncane angazi kanti lokhu kusho ukuthini zikhala ngale ndlela yokuthi amadlele ingathi ungazifihla ungathola umgodi uyifihla njengamanje nje ngiyazi ukuthi khona zona zikhona zisekhaya ngiyashintshana ngokubuka bazo khona ey'ncane-ke njengamanje ngicela uShembe angikhumbule khona konke lokho amen. Okhulumayo ngobile mvule wasekhuluma ukhokho akazofuna ugogo kodwa ugogo semdala ogqoke amatshali lakudala la yebhithizela kodwa elibhine ngasephezulu emahlombe uthi kimi msukulu iminingi iminyaka ngihleli la emanzini sengaze ngaphenduka inhlanzi so ngizocela kuShembe ukuthi engathi angamthethelela ukhokho wami owahambe empini sengathi angamthethelela zonke izinto ezenzeka phakathi kwekhaya omalo bambe kwazana bodwa ebaleni bengena amajele bephuma sengathi uShembe angisiza asize nomndeni wakithi ngizocela lo ngenkosi kusiseni kusizwe ngiyayikhetha inkosi sangithekheni ngophamu ngaphezu bantwana bahle basezulwini bantwana base-Afrika siyambonga uNkulunkulu wakithekheni bamaNazaretha unyazi phezulu umbenqango ey'ntandane zemphefumulo lelizwe amakhosi nondlunkulu lezizwe zonke nembungu namahlwila lelizwe washo ubukhosi bakhe umbenqango wadela intokozo yakhe izulu wakhe wezezweni namanga uqile nenkohlisi noxolo lenzondo namaqhubu ngoba ethanda imphefumulo yabazali bethu. Amen.
sifike nokuhamba ingwembe endala umfundisi uMandala besifundisa ukuthi ingubo kaShembe imphefumulo abazali bethu kwaze wavela ngisho umthandazo othi uJehova usehlobe kathathu unyaka omunye wayehloba ngathi ngoba kunemhlangano emithathu ekaMasikana uJanuwari bese kube kaNtulikazi uJulayi bese kube kaMfumfu uOkthoba ila umhlaba ubona khona uShembe mayesehlobile ngoba ila kubona khona amaNazaretha egcwele umhlaba ewumbathe ingubo emhlophe ingubo kaShembe leyo uShembe emhlaleni uhamba ngeenyawo njengonyazi umbatha thile senyameni ngaphesheya kwethuna umbatha imphefumulo abazali bethu kodwa kubuhlungu uShembe uyagodola ngoba ingubo yakhe ayidabile akayifumani ngaphesheya kwethuna ngoba okhokho bethu bamabelele ethuneni abadlulile babhajwe ethuneni wayesethanda-ke umahluleli wengcele ngokuthanda kwakhe neso elibanzi wahlisa umkhulu wasezulu wabeka ezweni lasemaqabini wafuka wethi igama wathi ikhale emphefumulo sadideka uthi umfundi uthi ubaba uSelwa lithi uNyazi ubaba uSelwa ukhulumile ayikhuluma phambi koNyazi emini imangaphathanga moya odlule samisa imthwalo eyinsiza abazali bethu lezi nisuke ngiyingilela ekhaya emphefumulo siyahamba sobathathu ubaba uSelwa kunasihamba naye siyathokoza thina ngoba siyixoxomane ngabafana sikwazi ukuxoxa noShembe silayena khulu ubaba uSelwa usanakhulume lo mngane nenkosi futhi yamlalela iqinisekile baba uthi baba uzwa uSelwa baba wenziwa yini ukuthi abantu abaphambili mawuthi imhlophe bathi inyama uthi uShembe baba omubi akahlali esihlahleni nasetheni kodwa uhlala kumuntu yena lo mthembile uthi labo bantu balahle imindeni abathandiwe imindeni yabo uthi wabanaka wayishuba bediniwe ngoba leli zikaShembe likhomba ngenhlanezela uShembe ngo-2017 wathi ngiyikuthi yonke imphefumulo eyafela amazwe ngamazwe noma yiphi indlela iy'hlobo zakho noma bakini ngoba wathi masemadinga nozikhala imphefumulo mfike nifuna inqubo nibathathe nibasekhaya bagcina amasiko mayibonge Nkosi mamgcina kanjani umuntu isiko wahambe ufike imfene noma umkhovu liphi isiko alenzela ugogo wakho kunjani ngamenzela isihlanga lezi sihlanga siyabhanga ngoba umuntu sekutsho ileziwane zakhe ayikhandayo wathi abafana ingakho sinalokho kube benza imicimbi nomkhulu wethu benza nobaba bethu benza nathi siyayenza kodwa kudisho ngoba yini sihlabela abantu ingwabelele ethuneni iy'lwane kusaphezwa ngoba babetha abafana bese benzela iy'qoqo zensizwe eceleni kanti umuntu nemikhuba yakhe ayifihlile ngicela-ke kumveli nango Nyazi wezulu afishane nje afihle umngane bami angiphelaphizwi okwamukwazi nokuqonda nokukhuluma akuchilizele eceleni abese ngiphathisela izwi ngicela uNkulunkulu asekuhleni ahluthelana izwi lami omuka ufuna ukulitshontsha lo nhoshoza ufuna ukulivimba ngicela uShembe nqaba mayibonge Nkosi minyaka
kuyibhukane encane kodwa ubabazali bethu basendulo nabakuthanga nabayizolo bahlala ngeminyaka njengoba ibikela ngoba uthi masizazi indlela zomkhulu wethu okhokho bethu abazazanga indlela zomkhulu wethu bazi indlela zalusifa ngakho namhlanje esibashini sithola umthwalo esidala ngicela ukufunda la ushembe ekhalima abantu emthandazweni ukuvuka lembalo lebalo ushembe imbala zezulwini efanele siyithande sinake nalomqingo singawudikhili phansi nami ngikudikhili senkaleni ngulahle phansi kodwa uphethe izwi kaShembe isitabelelo ake ngibuza konke umuntu ongadideli wodwa phansi akekho ngoba uhleli igugu lami nesithando sami imali lamazwi kaShembe siwafunda njengoba ngifunda nje mase ngiqedile ngididela phansi ekhaya ziyadingeka amakhava wasekurepurephu nje akunalwa kodwa anamazwi ayezokhanda isizo ukokho kubethu balandela ngabe namhlanje sithole umthwalo silayo ngicela ukucaphuna lapha uShembe ekhuluma ngomuntu mayevuka ekuseni ngithi uverse 21 ngicela ungifundele mboka baba nimnikele umbhobho onentaba ozongilekelela ngicela siyibhaliswe kaningi lelizwi kaShembe uverse 21 emthandazweni ukuvuka Bela vilaphi ibabuyuko gogo bethu uNkulunkulu namakhosi alelizwe nawa nomthelelo omkhulu ningavilaphi isono ukuvilaphi uShembe uyisinengisi uvilaphi umuntu ovilaphayo funda babukije ufana nenja ehlala ngokucela ukudla kubaba uyakhuluma umbenqange uthi ufana nenja mawuvilaphi abenguzi ukunokuthula benza ukubethu uma umfana kamajila engene nesibholo emzini endoda wamithisa wayibizwa ngani madoda angisho ngeke bafana abantu ishe madodeni ubizwa ngani noma imalasi noma inqanga mawumathiza isizathu sokuthi bambiza yena umfana babemkhuthazela ukuthi akasukuma emaplazini ayosebenza abuya athenga inkomo nembuzi azogeza umuzi wendoda asemngcolisile ukuze kusukele leli gama ngoba meke wafa nalo uyobuye inja okhokho bethu abaningi sibabone bethobenisele nje sibone bephelezela izinto nje ngoba bahleli ey'mbambeni zezinto noma likhuluma udadewethu ethi ubone umuntu wakubo ephakathi kwekeji ikeji imbambo zenja lezo ezandla lomuntu wakubo owafa uthi wayilengisa amangabazana wayilengisa walwa phansi wadiliwa waducuka wadliwa amamalasi namhlanje umuzi isizwe zezinja uShembe uma uvilapha ufana nenja ngicela uJobe 26 bonke abavilaphayo bayolahlwa usethi isinqumo uShembe bonke abavilaphayo bayolahlwa igazi labo liyobiswa esandleni sabo igazi labo liyobiswa esandleni sabo alibiswa esandleni sikaNkulunkulu ngokuba bamthela ihlazo ngokuvilapha kwabo uNkulunkulu baphile izandla abasebenzi izandla zabo bazicela ngazo ukudla okhokho bethu basemandulo baqoma ukuyeka ukuthi baye emasimini naseyifeni bawuphendule inhlabathi uNkulunkulu wayekumbi idangelo baqoma ukuthi abafuna indlela eyilula zokusebenzisa lezi zandla uShembe abanikezwa uma usebenza usukudumisa umbenqangi umdali wakho amen uthi ngakudumisa ukuthi wangibizana abesiyathokoza umdali wakho abeseyibusisa umsebenzi zezandla zakho uverse 20 uverse 20 uyibusise Nkosi Jehova imisebenzi yezandla zenu bese ubusisa umsebenzi wezandla zakho Jehova siyamncenga ukwamukela umncenga wethu uyabona wena ujuluka ube mazi bese ucela uNkulunkulu akawubusisa umsebenzi uphinde umncenge kodwa wena ujuluka okazi ukuthi ngisho into yenzayo uma engazange ayibusise uNkulunkulu ayibusisekile
ngiyancenga usizawona umsebenzi okungena emasimini ngaphendula inhlabathi ngaphendula ukuthi kumile ukudla ondleke ingane ngidumisa wona Jehova ngamalungu omzimba wami ukuthi ngisebenze njani ungani icaphunele emqinqo ebhalwe ushembe ngicaphuna ngoba uphambuka kokhokho bethu nomthandazo ukuthi ngaphambuka endleleni izandla yakhoshozela sibaningabo ukuthi lesi lomthandazo angawuza uNkulunkulu impunge iyamnyakazisa umvelqanga la ihleli khona ngomthelo kanye ngabe kuyihlahla sivuma kodwa ingqondo umuntu okhoshozela izi uyagula umkhuhlane ulungile asenani kodwa lo mbhalo njengoba ubhalile wathi ngapha ngendleleni isiliyo leso sabazalwe yosebona impunge ethuleni kodwa sekundlabelelo wakopha phansi uNkulunkulu ubani ayikhuluma la yamadoda engikhuluma ngawo yamakhosikazi asendlule ozinele intombi emiselo emhlabeni uyasebenza izandla zakhe futhi 31 banithi khona la uma wena-ke usisizukulwane sika-Adamu no-Eva sizukulwane sika-Adamu no-Eva owathuka kuye ensimini yase-Edenima ifile ideni lamasimabini nalezi fezalini kwathiwa silime ubonakala uthabatha isimo sobunja uyasithuka wena ongathandi ukusebenza usithuka wena ungathandi ukusebenza abazali bethu bathatha isimo sobunja baye kusebenza abazali bethu umuntu ushembe baphila izandla zabo abasebenzi abanye bancuma ukuthi ungcono-ke ngoba usiphila izandla zokwazi ukusebenza noma sathi impela noqambo nofezela sibahlanganise sithathe imbungu engane siyigaye okhokhokazi bethu bathatha amahlwili engane bacupha umuntu okazana baganile baphumele zisu thatha amahlwili engane oyokhande ngayo impumiso yenkomo ngoba befuna ukuceba banethezeke babe ney'nkomo babe nemihlambo yey'nkomo nezimvu ney'mbuzi kanti bathole ngey'ngane zasegcekeni namhlanje lezo y'ngane zokufa phezu kwethu zikhulile ziyizukulwane zey'zukulwane zasemandulo umshumane kade efunde la uthe bongani uJehova uManazarete neyizukulwane ufanele ukubonga uJehova kanye neyizukulwane isizukulwane neyizukulwane okazi ukuthi isizukulwane sokuqala esiwukhokho wakho lesizukulwane sikakhokho okhokho wesibili isizukulwane sikakhokho wesibili sesithathu kuze kuyofika kwesokuqala esiyimvelo yakho wena Mashiya. Amen. Lezo y'ngane zabulawa ngaleyo mnyaka zingakanani kodwa kuphela kuwo semhlabeni zihamba zamahlili zey'mbungu zakhanda iy'ntelezi ngithinta ngamafomu lokhu ngithinta ngamafomu ushebe ufuna ngithinte zonke iy'nsuku ngoba usize sithwele ulale mphefumulo lezi ngane usize sithele abantu ababejulwa amakhosi bewulisile amakhosi ngomthetho afanele alibale ukuze ngale mphefumulo. Amen. Mawungaphuma amen ubuswa inkosi ngakini. Uma singabathatheli isivumo seyibandla bayosiphukusha basize ey'godlweni zomajiya siyofundiswa omajiya bathi umando siyavuma nivuma amahlazo nabo bakho bevuma amahlazo kuthiwa umando o-30 years o-6 years bevuma into zasihogeni bevuma ukuhlanganisa amaselesele agayiwe noqambo nofezele namabululu kuthiwa umando bazala mina nawo igazi lawo ingakho uhlale ugeleze kuwe ukufa ukuthi ngizwa ngidukelwa isitolumu kanti uvukele okhokho owayehamba edla iy'tolumu wahamba edla amakubala uvukile namhlanje phezu wakho uthi umntwana akazethule ontanami mhlawumbe balashwa mina yosiza nami wakuloba phansi ushembe
ngelashwayo asidamina Lonyaka bezulu olapha ekhaya eMphefumulo alizili uzolalela injabulo nentokozo lizolalela usizi ngoba uwe wathi ikhaya leMphefumulo ikhaya ethuneni wangeke alapha ushebe uma abantu bayadlula bayengazwini imini wayelapha abantu abadlula ethuneni ufuna uzodlulisa bona ethuneni bavendwe izithixo zabo engani khona amadoda azalayo ayeqinisa imizwi ngentuku zamadoda aqinisa imizwi ngamahluke engane aqinisa imizwi ngamakhosikazi abula umuntu alothisa umuntu afake emcengezini agayo ahlanganise namakhubalo ney'telezi ucela umuzi usabeke ube nesithunzi uthi unesithunzi umuntu wakasibani lo muntu wakasibani kanti uchopho umuntu okusakulamuzi Baba ndimdliwa koma lawo nakuphi kanti umuntu owazi ukukhuluma izulu athathe seyiphupha zobethela begcikeni uthi abafana awukho umuzi mina abafana nami kana ngumona umuntu efaka abafana indwane ezimnyama awuzazi le engaphila ngayo ndiyana zawungolisa umuzi waphuma ithongo egcikeni lathele lahlala ngaphandle kade sikwazi ukuphela ungena nomuzi usugcwele ukufa umzukulu wethu usefake ilwane la uthi uqinisa umuzi liphuma ithongo liphuma nenkomo zakhe lohlala ngaphandle usale ekhaya umnumzane afuye inkukhu akokho mayikho ngentontwa ziphume landelana umhlaba wonke okabani umntontwa wempahla abanumzane ngoba iy'nkomo zabantu maphuma abantu bayintontweni atonto umuntu azolelwa umuntu ongazidla isibongo sakhe atonto iy'nkomo zakhe kangene nje avule iy'nkomo zibaya ephume nazo libi ithongo lalapha ekhaya uNkulunkulu walapha ekhaya umfenqane walapha ekhaya amadoda aphuma ushiye umuzi akhele hlale lo muzi ingane ezinyembezela kuwo zizala uthaputhapu njengamashanakazi bayazala babele baphuma umzane kulahleka inkomo uphume kuze kuphume ngisho imbuzi kodwa ushebo waphikwasana lapha evesini lika-51 esihlabeni sa-51 ngemuzi uthini lapha uthi jabula Zulu jabula wena mhlaba isilo singamukile ebusweni bomhlaba ngokushebo sakhile umpula ezweni lasemaqadini ukuba uzogeza abantu bayezulwini ugeza abantu baphila basemhlabeni mayikonkosi uthi bayawuvuka bafileyo bevelinga zonke uJehova uThixo wethu uyabavusa bonke nabo bagcwele lapha esangweni abakithi nabakithi umfana ufika namhlanje bathi wafika uNozibani babo wafika uSibani babo iminyaka yamakhulu ey'nkulungwane sihlele kumnyameni namhlanje sokujulwa kanti kushiwo ingane eyivila yokucabanga eze ngokulandela umngane wayo umuntu uzohlola wawahlola noNkulunkulu ivesi lokugcina lithi bonke abaleleyo othulile umhlaba uJehova ebabiza wawuvuka ngokushesha bavuke ngokushesha kade bathula la bebahlambukela isesawini la sokuthetha amacala emphefumulo mayikonkosi unkundla loshembe ayibekela abazali bethu ukuthi bazohlanjulukela nabona umuntu mayesevuma usuke sekhathele kayenza amen amen ngeke kube khona ngoba phela asifuni ukuvumela uyazi ukuthi abantwana base-Afrika bakhonza abantu basezweni laba kunomuzi njengoba ubekele imphefumulo yethu ikhona kuyominye ihleli emaqabuleni la sasingakwazi zezo zesitelwa la kuyanikelwa la noma babone bangena ukuthatha ngathi uphushwa yini muntu inkonzo ingenile bangena ukuthatha babalanda umuntu akuyona ilo muntu la akekho umuntu emhlabeni omalanda labo bantu abaqhamuka amagumba amanye umhlaba asikhuleni umqondo akesikhohlweni ngoba abantu bakini bogcina sebekhomile bathi awuzobona kahle khona ngoba uphizwe lokugqibha umzana kaNkulunkulu uyena umntana kaNkulunkulu siyakucelisa kakhulu ngomqondo akhonza umuntu akakhonzwa akekho amagulu umuntu akho
ezuma phansi khona amadoda ehlale eshumayela nasezingane ubona ngene izulu manje baze bathina kukho kunye eSwazini ubona ngene izulu aqebuze kodwa bafele endaleni wasuka abantu ababemdlula ngokholwa engangibona akwazi umuntu odlula ngokholwa ngiyakwazi umuntu umuntu okholiwe ngiyamdlula ngibone umhlaza ngibone umnyoka ngibone amangama ngibona ukuhleka kwamota lo muntu uyaphinda lo muntu akazange ngengcoli uyamdlula ngokholwa kodwa abantu bonke bawele impula bayokhozithimo babekhonza umuntu akakhonza eNazareth amen ngishafundisa indlela izwini ungamkhonza umuntu ungamkhonza ngoba uzomkhonza lo muntu uthola wenza zonke izinto zasezwini kodwa bakhohle abantu abamthukile emzini wengcwele wezo amen awupha ubakhohle abantu abamthukile emzini wengcwele wafuna ukuyishayisa ngesifuba shembe ushembe uNkulunkulu wethu ushembe uThixo empefumulweni namathambo abazali bethu uzele bona emhlabeni mawuthatha ubheka ushembe encwasini yasezweni emhlana amanaswa efike kale wonke ibambayi lelo ndina nefebe nabapulana ababhuku nabaphiki lezoni nayo wangena phakathi edliwa emuzo sezweni endaweni enyambukayo waphinda namhlanje uletha umpula uzobeka ezweni entukayo lapho isesinqanqaweni ngoba nendlela bakholela abadla umdlwane wenza isinqanqa bawuthi izwe lilayo thina ngeshwa sibonile sikhule sibhekile liyaluma umuntu layila umuntu akadliwa uyosiwa umuntu kwaqala ngamathusi wabantu ingane zineqe wena wabona ingane ayidlalela igogo zekusunguzwa umuntu umnomzana esikwezweni la kuwo uyafika la uzoba iqembu uqembu wami ukabani noqembu two bamula abafana eloshini bamfaka bamgaqe ile ithaya bamfaka inkezi athi umuntu wangiqala ukubona umuntu umuntu weplastic ashawe iplastic ngale zineqe mhlawumbe bezomuntu kwasho ubomela uthi ngoba kasilo wasibeka ohosi umuntu esele intamba sibonile kwenzeka wawuthanda uNkulunkulu izwe lase-Afrika walethela insipho namhlanje uzokhulula leyo nsila kodwa abantu bahlekele emuva uthunyiwe nje ukulama ikongozi awuthunyiwe uMajiya nakumsumani nakumthenga nakumkhokheli nakubana kuba awuthunywe muntu uthunywe kwabakini ukuthi basondeze kumvenqange wabadalayo yena wazi ubenziwa njani uyazi ushembe umuntu ohambe umthakathi umuntu ohambe edliwe yinja umuntu owamimilitwa inganga umuntu owamimilitwa impisi lezi khona lezibane ezimuntu ezihle ziswane kabuhlungu zimukhusha amathumbu shonele neshonele amakenkani inkekani ukubona kanjani lezizwa nabantu abelizwe babedliwa bedilize einkundleni kanti belizile iqali semakhosini amakhosi ayishujulelwa ubani abakhuphula abeluleki babo athi labezitha isihlalo sakho siyanyakaza uma nje uzohlasela lokumbone lapha nje kulelizwe ulijolozele lelizwe lakho ufuna ukuliphanga ngakho-ke lithe idlu ziphumula amanzi kumakhosozela idlu ziphumula amanzi akuthathwe zonke iy'ngane ey'sey'ngane zonina kule inyanga enhle le inkosi abaqalile uthathwa amahlwile enikeza uMajiya umkhulu omkhulu ongaphansi kwenkosi yakithi leyakithi igala lezamabutho balohlasela leyoya owakhela bengasho lutho engizanga lutho bamhlasela bafike bambulala thatha amakhosikazi kuziwe nawo la athatha inikezwe enziwe iy'hlelo zabo amabutho kuzaleka iy'ngane zibiza isibongo somphako bakhona abantu abadala kodwa bazakubuza ashabuhlangu athi ngoMajiya ngokundlela thina kanti isibongo somphako ngokwezulu lakhabe sateti wabulawa empini wathatha umlapho wathathwa yibutho wenziwe ihlele bayijobozisa amabutho uma eseqedile kade egadwa ngamafutha elwana amahashi nempisi nayo into igazi liyashisa athatha unkosikazi umuntu adlale ngawo
kungani izotshwana kuye umuntu omnyama kodwa siqhubeke kuphele kuhlekele kuba kakhulu angithi lokhu ngcono khona kakhulu kodwa sekuwest utaka ilizwe lithi bese kuthi nawe sibakhethile ukuthi abantu abomlomo wethu basathe belizwe bese besabela lona obese baqonga umqalo ngathi imbodla badle bonke namhlanje bakobana mangaba political party akhona manje abantu abanyama ubamba leli batha makuthuke kukhona yedwa lelo qembu oyishaza umuntu wazisiyo noma uyishaza khona athi siyabakhumbula uhlala inkomo lapha egroundini ulandwe dadethu abayigqoka amabhuluku ayizi badawu utshwana uthi siyabakhumbula sihlala ngabo gogo bethu babuka ayikho lebakini imoto ofre nabesamba ngabo sisuka amakhumba abantu omhlaba uyeza kuthiwa uphikile ngokuba ngemawile inkukhu le oncinjane yini amaphathisika nayo into uthi uthembe ngibona sisazi ukuthi abantu baninyazwa yini angithi baninyazwa ngoba lapho khona hlatshwa kakhulu ukhithwa igazi kakhulu lezo yikhaya zomaphathisika nayo yonke leyo kwezomati ingani abantu abahlalele ngabo ingoba bathokokhokho bethu abafele iy'mpini esifundeni sokuthi ngabe kugezwa thina ubhizi wenziwa inkuba asibashayo imoto igxilika ko-freeway abashona entshonalanga abashona eningizimu abashona enyakatho abashona le bakhiwe nemoto dalwa yini labo-freeway ehamba kuzo iy'moto kwakuyimigudu ababegijima ngayo kusabehamnabo nogogo bethu bethunwa amakosi amlodlalisa sizwe abalodlalisa sizwe bahambe kuze kuduke la afika amagome asesibokeni athatha leyo mgudu ayenza yaba ofreeway avuka bethu ababevele emahlathini ababevele leyo mgudu bavuka bahlala ufreeway ithi inkosi langa ikhuluma ngomhlambululi wayifike lapha ekhaya senkhohlini umhlambululi wayifike lapha ekhaya uwadele ebona lo muzi ikhale samnika umbhobho zaboneka ukhale manje bamba mhlambululi uthi hayi umphathi mhlambululi uthi manje bambuka lento into engayibona ikhulunywa inkosi yami ngakho ngayibona ngemihla inkosi uthumele inkosi zakhe yini kwenzela uthi ngangino-15 years inkosi nami ikhuluma ephakameni uthi athi inkosi yami ukuba abantu abami niphiwa amehla sezulwini niyibone lento ngiyesaba ukunika lawo mehla ngoba uma ngasembone leyo ngeke ngifuna ukuphuma la ephambili nemakini lokuhlala phansi ngoba la ephakameni kwakunomgwaqo lokuqhamula khona uthi maniqala niphuma ngene emgwaqeni lobona idubu zokhokho benu zihleli phezu komgwaqo ziphihlika igazi ziwa impethu ziwa intutwana uthi umhlaba wonke welizwe lakwaZulu kwakulewa izimpi okhokho benu ngesikhathi kuchitheka igazi lafike libozo uthu uthi uma befika abantu abantwana afika athi itiyela igazi lomuntu alihlala eqibeni uthi likhuphuka igazi lomuntu lihlale phezu kwetiyela uthi bahlale benyathela izimoto namabhasi bathe sikhathele manje ungathela amabhasi ethu iy'ngane zethu zisana uthi sikhathele manje uthi wakuza baginqa amabhasi bafe lezo y'ngane zabo labo abasenduni bafe bese kuthi igazi labo limboze khona uthi bese sengiyobona nabo ukuthi bembozwe igazi lalabo bese bephumula labo abangaphezulu banyathele bakhathale nabo bese bewisa amabhasi bethele igazi limboze nabo uthi-ke ukhondoloke sokuba ukhondoloke uchungechunge nilandane nonke ngoba lo muntu ufuna uqithwa iy'ngane zabo iphumule nakade ngangishayiswa amabhasi ushengo wasakela ikali mphefumulo batuzani abantu abasibabulise ngethemba kade enzile umcimbi emakhaya siyakwazi lokho bakhona ngisho abaqojayo batela kumlunga nje awuthina sasenza yonke imicimbi kuyenzeka ukuthi sasihlanganene kwethu sasihlanganene sibuye sifile azange khulunywe ngalokho kubasendulo ikhulunywa ngabo abantu emandulo kwakuyimvela kancane ukuthi wakwakhiwa imizi yabanumzana abantu babehlala konkosi bekhanele konkosi umlando usho njalo
amakhosi angenwa umkhobholo ekufakwa abakhulunkulu majiya bese bahamba bephanga bayekisa abantu ukusebenza ukulima into ayikhulume ngayo ukuthi abantu abalime inkosi bese ithumela abantu ukuvunwe udliwe isizwe uNkulunkulu akadala amakhosi ukuthi abakade abantu ababeli ukudla bahlale kahle abantu ngomthula bangakwebani bangabi namkhobholo bababuze ukubuza kwabo ukuthi uNkulunkulu awubuse ngempuyo ebaphe inhlambe inkomo wabapha inhlabathi igolide nesiliva impuyo nenhlabathi adabaphendula inhlabathi inkosi ayilawula lokho kodwa amakhosi angena ngomhobholo abona uzona uthatha leya lezi impahla zaleya nkosi ewumakhelwane yakhe besiyahlasela kwangena uNusifa yona kalula bayeka abantu ukulima bafunda abantu ukuthi baqubane ukuze uphangwe yampahla yale yankosi uphangwe amakhosikazi anamabutho uphangwe ingane zale yankosi lesasizwe zizobuswa lapha ekhaya kwangena umhobholo bayeka abantu ukusebenza uyabona namhlanje singamavili nami ngivili so kukhuthala lokho bethu bokuqala abayekisa ukukhuthala bafundisa ukuphathiswa inhlenhla ukubulala abantu lo thetha ubani lo cha ekabani lita ushebeke usehlise impula uthi akuzokhutula leyo nsila yokuqala ayibonkosi yezo ame nawo ukabavuma ba bosise zakubenza ukumasasacha okumando livumiswa ukufa ngoba ngifuna ukuvuma eparadise akhuluma khona izwi kaJesu sivumela bona abantwana benkosi uma sivuma sebeyafuna manje ukuvuma izwi kaJesu bavumele baphuma egazini mayibonkosi umuntu wakhe indoda ekamalaza ikusho amen uKristu kwakho phela la isesonto ikhuluma ukuvumela abantu bakithi mayibonkosi indoda ekamalaza kamalaza babuzo into umkhulu ukhona umntana wethu ukhona umntana ukhona izingane uvumela bona ngoba bengandluli izingashela babephahlantile nabo bakhulu bakha bayizingane bayizabhonga babakhulu baye yonke imikhuba namhlanje babathethukeni ungakujabuleli ukuhamba ngoba uyindawo noma kuthiwa umshumayeli umbangeli umfundisi umkhokheli uyikhona emkhulana ungakujabuleli thandezela ungahambi ngoba uzofika emlomeni wethu nakuyihlo nomlomo emlomeni wethu akahambekile bakhabele nalwekile wethu mabe nalwekile wethu nakulula ukuya bezinganeni kwethuna bathi bafika iduma besebefuna iduma bazongayisa bakhokhele umzukulu wabo mengabe ugogo wayengayiphethe kahle abazelahlale enganeni yakho onondimo mengabe ubaba wayeyimbabe yafelekweni abazelahlale enganeni yakho ingane yakho iqede esikoleni kabe ifundisa ngemali zokugcina igraduate ibesanakwedlalela efletini intombi yayo athi ithi intombi yayo ngicela umlando umama nandawo uhlala ePoyile amlanda abe nomkhakazi wakhe efletini ngicabanga abe nenkamera nokwazi umngane wakhe uyokhala ePoyile abezedunina udwe nomkhakazi wakhe sibone ukuvakasha le ekhaya kodwa ukwele eThekwini uthi ngosebenza uhlala efletini kanti utayiswa imbamba yedla elapha eKweni lithi mntanami umphakazi uhleli kuwe ushona umuntu manje mabonale thanda ukuxoxa ukuthi uhleli izangoma nominyaka ubonakala ndani ohleli izangoma zasiyeka ngomzimba ePoint bonakala ndani ohleli umlobokazi waphuma ekhaya eyofuna umsebenzi dadini waphuka okitchen ubonakala ndani mntwana ngoba phela ubonakala ngoba Trinity uthi ohleli izangoma lo bonakala ndani isuku ushebo wasenzela impilo la uthandazela abantu ngamasonto ushebo wathi azothandazela abantu wasiliza wabiza uAntaka wathi walethela uMakaya Antaka waletha uAntaka amasukezi amathathu waletha isukezi lineyingubo ezintathu wathi ukuthi ithandazele inhlayisuku le ukuthi ithandazele intaba yepheza le ukuthi ithandazele uJamengweni wathi ngiyangifuna ukuthi abantu ngezandla zenu ngenxa umsebenzi omkhulu lapha ekhaya
sayenza nje umuntu abantu bacela umthandazo ngamasonto bese bekhuleka onikela amasonto angisebenza lapha ephakisa kaNkulunkulu nesememelo zomara ukuthi umuntu uzongalisiza naye insambathele yafika la ingane ikhulumisa kwenkawu lwayena incane iJesu wathi ngomphela sayibamba futhi zoshingana uncane kwentombazana wabuya kwabela lapha lokungayisa ukuthi kanti ingane ihleli umuntu ohamba emhlabeni eqothwe ngamako kodwa amafutha enkawu nayo yonke into wahlisa zona lezi abanye bathathe ilokazana bayisebenzise bakhe ngazi imithi mase befile uNkulunkulu abaphushele ezulwini ilokazana uyambona umuntu ufike ekhaya uyobona amaqoqo egcwaliteke kanti isalukazi ekhaya sasikhoza amaseleselo umile asha ukubula kahle umbana womshana sekhaya uthi malume ikhathele umhlalo omkhulu ozala omkhulu ozala usibani ngoba manje kubizwa uyangithuma ngiye emgwaqeni ngibheka amaseleselo asha isemonto seyiba uthi ngize kwenzani uthi awathatha umkhulu abagayi athoza ngawo imithi azoyidayisela abantu ukhona umuntu owafike kumanje yathi ngicela ukwazi ukuthi lesithako somuthi ama-ingredients iy'thako zabo zithini awubuzi ukuthi thathifaka emloyeni uzoqama nofezele namaselesele agayile lo muntu odlalile uqalile tuhamba onikela ukhipele insizi yagcada ngoba awuyazi le nsizi yayifakwe nani silwane ezine ey'fakiwe zasey'shuthelwa la egazini lakho ngoba ugatshwa ngazo phela uthathela mani ukhetshezwe bese ufaka umuthi uyazi ukuthi ngani mhlawumbe ngale buthopho bengani wazi ba siphuma ezwini ezinjalo zaba abantu abanjalo sizalwa abantu abanjalo siphuma ezwini ezinjalo uyamzonela umntwana ukhuluma ngey'nyoni ebeyigcwala ekhaya ingani amanqa edla iy'cubu zabantu ihleli phansi mase bevuka ethuneni ukuthi abavuke bey'ndala bese begujuka begijima lapha kwinanzi yey'nyoni babethwa izinyoni abanye abantu balilelizwe phela kwakumndondolishe bengafika lula ashiye umuntu eshawo ngenhlamvu ntoni ukuthi ubamba umoya lisibalekisile omunye ashawo ngejozi ashiye kanjalo abamba umphefumulo wakhe ahamba athi ufile ahlala ngasakwazi sekondema ifike amanzi amtokoza amuhle phile umuntu angene esiswini umphefumulo wesilwane zoye kanjani inyoni ukuye ekhaya kwethu unenhlanhla ngoba usufike ekhaya umphefumulo ushembe uyakwazi unesebanzi uzohamba ushemba ukukhiphela labo bantu bakini abakwinanzi ey'nyoni lezi ey'gcwele egcekeni iy'ngane ey'fushikazi lapho phansi zikhiwe iy'nkuku zikhiwe izinyoni ngoba phela ingane mase ilahlwe ngaphansi isiyudaqaza isidlo impethu ifike inyoni zidle konke mayivuke lo mphefumulo wengane ufuse esiswini sey'nyoni asho nguNkulunkulu ukuthi abazali bethu ngobathatha ingenane konje uJehova ngathini ukuza ngephupho kuwe nabazali bethu bathi uNkulunkulu bawufika ngephupho asho ukuthi bawufika bezilokazana hayi ngoni mama ekhaya inyama ugogo lapha ekhaya wayitshela uNkulunkulu bawufika bezimama enogokwethu ingoba babekotha bethatha amafutha ey'lwane bewakhonzi kuyinto ababephila ngayo zonke iy'nsuku bey'phile ngayo beyifaka egazini labo fanele uma sebefile bavule kuwo amafutha ey'lwane iy'nyoka zithi zifuna amafutha ethu aboshwe endlele ley'nyoka uyavuka kwesey'mama washo kabona ukuthi ugogo wethu uyofika ey'mama washo umajiya kaNkulunkulu hleze mbona ugogo wakho ngempela ambone sesiswini senyoka kodwa bese dawu ugogo wakho nokumhlabela ufuna ukudla uzomhlaba kanjani umuntu ehlele eswini sesilwane ingakho-ke khale emphefumulo kuthiwa uma seniqala uhambo lokuzothetha amacala ekhaya emphefumulo uma neseniqala uhambo lokuthetha amacala ekhaya emphefumulo thani nihamba maningi ukugijimela ukuhlaba kuyintamba abanye abantu baningi nabangibonela bekhali inyembeza emindeni ihlwene phakathi ngenxa yokuhlaba hayi leka kuhlala ngala 30 months
wakati hapo timazi wakati ma uyamazi ngoba ngoba wayikhanya ibaha inkomo nembuzi ivele ezulwini kaShembe ezulwini lasehleni uphakama ibaha yazezulwini ngabe ngisho ningayithuki isilwane ngoba inganga isilwane ingulube isilwane uma uthi boyisho mkhulu kunazi isilwane ngithikanini ngabathi ingulube abathi nganga ingakho kobe babe hlonipha bethi ibaha bese igabula imbuzi imfuyo ingakho abantu abadala ethi izwi abadala ubonlalele umuntu omdala mase kukhuluma nini ngoba uleqhinga kakhulu ngoba yini into ababeyikhuluma yayilolozelwa umndeni nqaba ayibusisi into ekhuluma umuntu omdala ngoba abantu abadala babehlambulukile hayi delwe mzamanje. Amen. Manje ubaba lo ehlaba after 3 months wayehlabe lo baba ngoba lezi zinto zayithetha inkomo nembuzi uthetha amacala inkomo imbuzi uthetha amacala iphenduleke impepho imbuzi ushunyazi iphenduleke impepho iphenduleke umlotho kumzana umlotho abantu abexabene kwana izikhuza amehlo besongelene befungelana beshwabelana mase befuna ukuyisana bagezane uthatha ibashi bebe phambi kwabo imbuzi neloko imbuzi iphenduka impepho imbuzi iphenduka insipho yokugeza abahamba beyithathe abathathu bezangoma ezinyanga abaphukulu bebaklini abaloyi izingane zaphumuza futhi zalashwa ingane zezimkhumbuzi izilwane zizwabalozi zizwayomini yabona bethandwa abantu umageza mthanda ngoba moyohlelakene kunabalozi umthunyazi wezulu ngumlomo enkosazana eyithulela abalozi ingane zaphumulayo nezahlushula nezathiywa izona kwenziwa ngazo kulo abalozi bese behlanganiswa nezilwane bese ziyachiyoza isona swazi uNkulunkulu la kodwa uma sihlanganise nomphefumulo womuntu noma nesithunzi somuntu siyophendula sikhulume sizenze ukhokho wakho sizenze umkhokho wakho ingakithi ngezwi ungabojabula kakhulu wothi mawuqeda kade umbulele ebuthongeni bese inkosi makuyikho ngicela ngakhohlwa mayibonkosi amen inkosi ngicela nkosi ukuthokoza ngaphinde ngikhulume mayibonkosi awukubele abantu abaningi ngakodwa kuphuma abantu abawu3 amen abantu abekho udlala iPirates neChiefs mntana bengazi makhala lezo inkunzi kawo umuntu udinga manje akawu kuzithempelile ngabe sephunyini atokala kade sanda uthengule keleke ngo1 million kade sekuphule 1 million kodwa imbamba akazikhiphe imali esike ka kodwa ikwazi ukuthi lapho mayihleli abangani bakhe bephuzutshwana athi thenge sithenge uphule ngo1 million ingane yakho mazi lapho ngaphuxabanise nomkakho ithi ngizwa babe ukhipha 1 million lapha ekhoza khona ithi uphule uthanda izitho zasemhlabeni bakhonza abasha basezulwini uDushembe akesifune sibheke sicubungule sibuze uNkulunkulu ubaba waphela imanzi yahlaba umkhulu waphela imanzi yahlaba ngalo la imaphi amacala wethethayo ngoba imbuzi uthethika inkomo uqinisile inkomo leyoqinisile ngathi ungene emsamo ikodwa lapha esibayeni ngabe ukhulu yocheleleze indoda enhleni isuyibikisiwe egcina lapha ekhaya mayibongosi ngalokwenziwayo umemule ngalo yathepheleza lapha khonje inkomo isihlangu khonje isomo isitolo samama nomasako khonje inkomo ewuqinisile imbuzi uthetha amacala mayibongosi ingakho ekuthiwa masize ekhaya imphefumulo mawongena umoya ngokuthi niwuzalo nentanda lento senifuna ukuyenza Alani ngiyona kanti mhlawumbe sejisele ingaqale lethi imbuzi ngoba nizoma nilinde lezisizukulwane shemba usana ushemba hayi bona ubaba nobamkhulu nokhokho kakho nokhokho wesizukulwane sesibili sisande sesini uyolanda impande esibongo sakini uyolanda isibongo sesibongo sakini esingalandwanga esabeleni ngazibona abantu abazizwe labo bathi mina mama la mhlawumbe kanti masethola phela ethuleni phela amapage abakwanga mhlabelina abahamba besungeza nje behola inkosi ebabuza behamba bezungeza phangana kule inkomo ufuna amasimu uphucwana ahambisana lonke indaba izungeza yaseAfrika behamba bephuma ngabo
iningi lethu thina abantu bakulelizwe abangemunwe thina abantu abampishona sikamukela neAfrika Zambezi River Congo River labo bantu besitamakwele sibe uyabo thina angisho bahle ngoba sebangena umoya lusifa kakhulu banimkhulu mibenza kodwa sibe uyabo thina sizalwa yibo okhokho bethu baqhamuka khona kunamanje babezokuthiwa alcohol njengana lezo ilapha kwakhona abantu abambishona amanga ukuthi umlungu ezweni lakithi ngizumuntu ebahlupha abantu bakakhonza umlungu ingalwasi umlungu basenzela isicathulo umlungu basenzela insimbi amanga yona ile isikhona umuntu omnyama uqobo uNkulunkulu ayinikezile umuntu omnyama abelungu bakho namhlanje buya baba thina yondo Uzokuthekisa abantu bakini uzokufundi ulincingo eparadise thetha itaba cisha leyo nto nathi maNazaretha siyekeni amen umuntu nomumdoda noma ngumanje umntwana bangucinge eparadise kashe uNkulunkulu eparadise Moses kathe sona usuka hleli unyazi amen noma sokuqhamuka ukhuluma ujakwenziwe njani labo abantu bakini abahamba la uzabenze njani uyabalosha ukukhulumana zoxoxozela indaba wena bamba ucingo athi abantu bakini ungababoni bonhlelo wena uthi mawukhuze nekani wakho vele usinikani ubusuwena ethembeni sebekhishiwe ugcina usuthi mina ngizalo angizokutshela kade sabakhona la kade sebekhishiwe abantu bakini ngoba uphambene wenza ongekho mawuzongena eparadisi uyayimisela ngoba uNkulunkulu kuphela njengoba sisesabathe usuku lomkhosi wentethelo uyena phela uthetha amacala uyena phela ukhulumana ngengozi silalele yena ekhuluma ngamacala abazali bethu amen okhokho bethu bagcina bengenwa imkhuba benza imkhuba njengoba ngithi samele neAfrika besahambe lapho sithungatha amandlela okhothi siyinkomo ngoba babusiwe khokho bebusiwe ngenhlabathi nemfuyo kulelizwe namthani lithunyazwe ezulu insimbi eyikhona namanje sekhona mhlawumbe emazweni amanye asathambe uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu seyigqibile ngoba ebona ukuthi abantu abamnyama sebelahlile umthetho ugcwele igazi eshonisa phansi kodwa yayikhona leli litshe libizwa kuthiwa yigabi igama laleli litshe uthoko koyekushenga wabafundisa abathathu banibheke lize loketshezi bese bethela kumgubane uphume leyo nto bayidwebile kumgubane makuyikeja kweyikeja makumkhondo komkhondo bafika belungu bayibuka lento bathatha belungu lobo babe bazukhuna okhokho bethu benza ibathatha bathathi ikhumba zenkomo benze ngazi ingqamlela namhlanje nto belungu basiphuculile cha ugebengu wakuvesa ukhona umuntu omnyama ukhokho wakho behlala zonke izinsuku ungabheki usithatha ngakabili awubheke ukuthi ukhona nemhlulile emithini mfundo nje kuzokhuleka yena baningi bekhuluma namhlanje abantwana bamthwele ngathi inkabathi amali bomndeni ngangena endlini zey'nqaba zomndeni ngayicaphuna mntanami ngawela ngayompula ngayoma lawo ngathumba ubaba ngathumba umkhulu ngathumba yonke into maNazaretha nani kwasingenele lo mkhulu njalo uyazi sesinovalo usunevalo nami ngamakhosazana nginovalo ngazi ukuthi nkosami lothi kufika usuku besaba abantu nabantu ngoba amakhosazana amaningi eza la ekhaya asenganiwe amanye aphindisiwe athi wagani waqoniswa inhlayisuthi ebhentshini waliqonya wayithatha wavuma yamnikeza wanikeza uthu yamsinisa kahle ungenathiwe ehlaza kodwa namhlanje ithwele ifuna ukubana hamba baningi omakoti besukuma kambe mini labanye bazobe besukuma banamahloni nathi siwukuma umuntu ushebe thina siwusawa twethu thina maNazaretha kodwa namhlanje siyambona uNkulunkulu yini sifuna ingcebe esheshayo kulenga abantu ehlekabuhlungu abona ukuthi leqoqa kamnandi ingubo zesonto ekhaya umlincili uhlekabuhlungu mkhwenyana ubhodla manje agcine eshawubhala nokuhamba ngoba ikhuluma lento ukubulala nokuthekela inkaba ihlale kabuhlungu ngalo muntu enye
kumele sisazazi ukuthi ubaba okuchithele isisu ngoba ufuna amahlile kodwa ngokamsapho uzombulala ithubi ngani lomuntu imqhubela uthatha lokho ayisuthi mhlambe kathana masinda nomntanami uyombonga mhlazana walashwa mina ngamthwele nawe uyokuphakala emhlabeni amen noma uvumo amen kodwa wazi ukuthi lesitho sakini sina awazi ukuthi ukuqhushumani imamisa yabona abantu abahluphekayo abavamisile ukuvuma kwakuthina ngesikhathi samadonga kazi kitchen bakuthola ngesikhathi usuqala ukhathana usuzinto usuzamisa kahle usuthwe enqoka bese bevuma noma sathi usuqala ngesakhulu thina ngoba sesiyezwe impeshe yaqala khona ukukhula mvelele bayazi awusathi gym mawusathi gym sanabashiya uhamba umhlangano kaNkulunkulu ugida wenza yonke into bazomthinta kanjani umbuzo ufusuma kanjani ngaba asimiyeke somthola mayiseqala isikhathele esizivumbuka namacala kanti ngabuswa manje useyijona la wena uselamandla ithi mhlakule insimo zalele kulo mayibongozi amakhosi kathole kanzima amakhosi ngoba konke lokhu kuqhamuka konkosi ndaba ezitha kaMoto amacala aqhamuka kini lokhu hlale zidle ngazi esegolide kodwa imbawazi awazi udole umnoko obungakanani mhlawumbe lokuhlelile lokho bakho basemandulo kwakuthatha ubuqopho benkosi yakamhlaba yathatha bekumva kwesifiki yathonywa ikhandelayo emkhonweni ugedele kugezela ukukepeza athi uNkulunkulu konzoqina ndaba ezithu benesithunzi afika bonje uhlale kuleso sihlalo singabonakali siyovuka nawe sewukhulile suma kwezemanzi usenamandla okugijima uzokhulula leyo nzila uwakhulule ngoba uThembe alipheli icala futhi alithelo ngaphesheya kwethu ngoba icala la lenziwe emhlabeni lizothetha emhlabeni ingakho uThembe lethu uNkulunkulu ubeke emhlabeni uzogeza emhlabeni ngoba akezwe umuntu ngaphesheya kwethu kunjengasepheli uThembe akezi umuntu isezulwini abantu bazizulwini amen agezi umuntu angisho ungazi uhumusha ukuthi abantu abenzile uNkulunkulu sebonile ukuthi thina siza nabantu behamba nezilwane sizobafaka ezulwini epheni abantu bavukela ubuhle namhlanje obavukile banezabo ngithi uzwile uNkulunkulu thema iqala ethuka izinto ezinhle samthuka njengokudisa amadokodo ethu lamadokodo sesele ingane wona amadokodo ezihlaza ngoba ingane yazozalelwa ezulwini endaweni eronke ezulwini akhitha khona umphefumulo mase uzozaphi nodudilizo beyokhalela kankosikazi abesezala umntambatho wenyama inyama besigudukisa lo mphefumulo ushontsele ufika isikhathi kidikidi umphefumulo uhlwana nenyama ekhansi eduze umphefumulo phela ilento umzimba phela wathuka ngenhlabathi umphefumulo wasezulwini ithunzi lomuntu lomndeni ingakho uzomadoda ngokuthi ithunzi kaSambani libona lehle lenyuka lapha ushuda kadlulile umuntu uyakwela amathongo umoya womuntu hamba umphefumulo womuntu hamba nethunzi lakhe umoya wakho uzezweni mawuzezweni uzosenzisa imkhuba aboshelweyo abanye imkhuba bayiphethe ethuneni athi ngidikade lo ngilapho kuba batova imithi bagaya imithi bayabamasela benza yonke into bamthethisa phumele ngaphandle abuye esephethe umkhuba abathi ngikhaya bese izalo zangoma nenyama bese bethu abantu hayi into yasekhaya siyayazi sizalo ikhona cha kona yasethuleni imkhuba phela sethuleni ingane yashiwo nje abashumani bayakusho nje ukuthi babefunda incwadi akazi kuphi loncwadi ngale ukuthiwa ngaphandle kwezulu khona ivelo nolondini nabakati namaselesele nezangoma nenyanga nabakhunkuli nabathandazi ngaphandle kwezulu okhokho bethu abafele impilo ngakuqondo ngamfowabo uzosaba alithi kamele disabane ngisho esingizini yini ufuna bathu lo mfana
ozenza into amantombazana isasa lesithini sikustabani isasa umfana ngoba umfana webhinto intombazana bakuzizaza semhlabeni babanga uphuma kumina bathi ngri esangwenani lokuphuma kodwa ngri zimbili ngane noma kozitongi ngabantwana baphuma baba ngisongesona wano uthetha lita unyazwezulu yathethe lokuqala ikhali emphefumulo mayiwonkosi ngoba thina sizile uzogqibela phezulu kodwa soveza uma nawe uthi kodwa wabona mntwana uma ungayi ungithethela liqala ekhali emphefumulo uzokwenza ubungqingili nabanye abafana enye indoda yakhuluma ekhehleni elalila lasukuma la lathi ngathi ngilele ebusuku ngabona abantu beyinqwaba lapha ngangena ngathi mase ngihlela ngabona ukhokho owenza la iphethe step manje kwano ngabe uwayisibambela la ekhale emphefumulo uthi wayiqeda uthatha isicelo sakho wasihamba manje watheka laya ngoba wena uze ekhale emphefumulo uzosethela amacala mina ngahamba mina ngiditshelwa mina ngidibela abanye abafana mina ngiboshele lo mkhuba enjalo anizi nizosekwa Aku mayanga ngokutwa abeseqabana naye abesemhlanga ezulu afundeke konkosi bangena umthakathi kuzini amadoda kodwa bafunde konkosi nemithi nayo into bayifunda konkosi amen okaza amakhosi wona phambili kufanele phambili ingabe kushembe amakhosi ayithetha amathala angakhohlwa ukuthi amakhosi abahlukana namabutho inkosi enganyakazi ibutho lingekho uma uzogeza isizwe sakini bezitha fanele wazi ube nenkomo yamabutho noma selandwa umndeni fanele nazi ukuthi ekhaya fanele khona inkomo yamabutho ngoba namabutho awokho kobethi bongoza nawe acaba ngamafutha ezilwane ezimbi kabi ezinonya mabefika emakhaya ngongoza nemkhonto ehlatshwe ibhoko bafa bethunjwe konkosi mabevuka enkundleni abaphumuzo bathi sina siyakonkosi sogeza konkosi ingathi imizi yonkosi ubona ihlakazekile vumelana yodwa ngoba ufike ongeyihlweleza ibuthe amakhosi asemandulo noma amakhosi amandla angabutha vele abasenamabutho asenama security uyithathela ngebhamba yomfana ongazi isibongo sakhe abe security kanti inkosi lo muntu akanalutho yini sekuyimodern time awaseka amabutho namabushwana abakhona usuke imbamba likaDishayela eJiphi eGoli indlela isikhatha ithi bayozi igugini zekhaya igqoka amanteki ukuthi angikutho lenkosi akho lutho kodwa lelo butho ke limela amabutho asendulo ayekhona amabutho angempela genuine fafele nkora fele kundleni adinga ukuthi inkosi mayigeza isizwe zakubo namabutho ageze ngoba ayongena nemkhonto kokuqeda umuzi wandaba izitha uma ngageziwe mayonkosi ngicela ukuphethe indaba ezitha abekelinye omunye wabavangeli omunye umoya asiphethe inkonzo inkosi kusisisa bathi Nkosi yesizwe anibingelele kumaNazaretha wonke ngegama lenkosi uYesu amen si lapha kulomzi wasekhaya lemphefumulo sisuka esizweni sakwambotho eHardini sihamba nenkosi yakwambotho kwaMadiba eBizana iyo le iphambi kwethu iyona ke ezosithola sizolanda imndeni yakwambotho isizwe kanye namabutho akwambotho njengoba kade echaza nje umshumayeli Majiya lezi nhlelo zishoyo zeyinkomo zamabutho kanye namakhosi sisemsebenzini wazo silindiwe ekhaya namhlanje size lapha ekhaya ngendaba yonyazwezulu oliqoqa amambotho wonke ngiyaxolisa kakhulu baba uMshumayeli
ngolesibili lo bengisibona ngilapha ekhaya lemphefumulo mangifika la ngifika uleliwe ngathi kusebusuku abantu bazobozile balele emnyango phansi kwesihlahla umuntu oye waqhamuka kumina umvangeli umhlongo wasenkandla ngoba engumvangeli wami lapha eMlazi lapha engihlala khona kwathiwa ke kulindwe unyaka wezulu bathe mabeqeda ukusho kanjalo laqhamuka lo mzuzu usentabeni la sikhona ekhaya lemphefumulo ophezulu entabeni laqhamuka phesheya okhalweni lathi mvembu kwathiwa nale unyaka wezulu mali qhamuka kwakuqhamuka amabutho ngemva kwalo abanye bebeyifakile ingwemhlophe kodwa abaningi bebengayifakile ingwemhlophe luphethe ubhoko lufaka umjimbi kodwa lo mjimbi uxubile akona nomhlophe kodwa uxubile lukude leza labe selishona langathi liyehla lizoya lowela emkhosheni ngiphaphame-ke mali ngekawini emkhosheni lapho engibona khona ukuthi lo msebenzi esiwuzele lapha unyazi lwezulu kanti lubhizi luyabaqonda umagumbumane omhlaba amamboto asesithini isimanga-ke njengoba kade sifika la sifike ngabo-12 ebusuku masifika la masisuke ekhaya kuziwe la kumajiya ngalela sonto lomhlaka 13 14 ngomhlaka 15 kade belapha abantu bakwamboto bezela kumajiya ngawo lo msebenzi umajiya-ke usethi-ke hayi umvangeli umhlaba sekubuyela kuleyanto kamhlongo-ke manje ukuthi ngibone mina kukhona umhlongo la ongumvangeli kanti masifika la sifike nomvangeli umhlaba ebusuku size kulo msebenzi sifika abantu balele lapha eduze kwedokotela lamakhosi njengoba ngangibonile ebusuku mabefika laba iNazaretha isuka le enkandla isuka enkandla emalimoto enkandla eshona isuka eshona ingeya kwamboto ithi kufikile amakhetha athi shesha amamboto asegeziwe ekhaya lemphefumulo shesha ihambe ukufika khona laphaya ufike udle yonke into lapha edliwayo shesha ungasali lapha kulala amambotho wonke esegeziwe ilokhuzana le umsamo wawo amambotho usuwodwa manje jikelele wonke umhlaba amagumbumane omhlaba hayi ngikhosi amanazana sasila ngoDisemba silethe inkomo ezimbili inkomo emnyama nenkomo ebomvu lezi nkomo zingamaduna sizogeza isihlalo samaphusa kwamboto sizogeza amabutho kwamboto safika lento sayenza la nomsebenzi wasethi majiya-ke ziyakhuphuka-ke inkomo zibuhleli sahamba sasenkomo nathi izulu lade sasofika ngalo ehleni saphinde sabuya ngalo sabuya sabothisa manje njengoba sisuke endlunkulu kunedokodo lamakhosi ayi lo ayifike ngolesihlanu afika lale lapha ngesabatha hayi kungasavumi ukuthi akalale hayi isiqungu esibindi angithi khona abagcotshwa lapha ngithi hhayi angingene ngilale ngeke phela kulunge ngingabikho umuntu olalayo lawa kwamboto hayi ngifike nami hayi khona sengifikile hayi ngiphinde ngiqoqe ngowami ngiphumele emnyango ngithi hhayi unjani amadokodo lazisuzo bathi hayi amatende bathi hayi se-right amatende ngithi nathi ngoba sikhona isikhala hayi ngizolala la etendeni ekuseni ngabo-5 le nsizwa le kade ikhuluma la kuqala ikhuluma ngendaba kwamboto ifonelwa
umuntu le emkhandlu nanga lo kade umphuza manje ephuma lapha ulo owafonelwa uDidi wafonela uDidi lo ababa efonelwa ngumbotho lo ekade phela nanga engowesibili nanga phakathi sisandla ufonela umbotho uselisikisini lo ophakathi sisandla ufonela osemkhandluni uthi ngibona amambotho kunendawo kuyona ahamba afike nenkomo ezimbili enye imnyama enye ibomvu afika zihlaba lezo akakaza izwe lento ukuthi ukhona ikhala emphefumulo njengoba nibona ngalo Nazareth asimtshelanga futhi ukuthi kunomsebenzi esizowenza uthi bona lawo mambotho asendaweni afika hlaba inkomo ezimbili ayithatha inyama ifaka endlini kalawo aqede angalala wona kulendlini inyama manje abantu abadala bayakhala ukuthi utheni bengalalanga kulendlini inyama uthi ke ngiyafika kulendlini ekhala ngayo ukuthi amambotho akalalanga kuyona ngiyafika la kunesihlalo sineganga nibe senithi nina angihlale kulesihlalo sesisoka naye-ke manje ekuseni kade sifike ngayizolo silethe lesikhomo usesifonelana naye-ke manje ngoba lowo moto lo kade ekhuze uphuma lapha uyena wasinikeza inamba yakhe lo osekusikisini sesicoca nawe yenayo uthi nina nenzile impazamo ngokuthi ningalali lapha kule yandleni inyama amambotho-ke ayayikhalaza lo ukuthi kutheni ningalali kule yandleni inyama futhi nina nithe mangifika la nangikhombela ukuthi angihlale kulesihlalo esinegazi ngiyabuza ukuthi ngizohlala kanjani kulesihlalo esinegazi ningangiphenduli mangiphuma lapho ngiyafika nina nilele etendeni nize egqumeni nize embozini akekho amatende lani khona ngithi mina ayakhona amatende futhi-ke besizembozile ngendaba yelokuzane yomyane omyane basifulela lapho emadebeni sazembozana besizembozile ngempela khona amatende nalendlu ebekufanele ukuthi silale kuyona asilalanga kuyona ngendaba-ke yokuthi sibe nayo inkingane yokwesaba uthi-ke niphazamileke amambotho ayakhalaza ukuthi bekufanele ningaphumi kule yandleni inyama futhi okwesibili khona amambotho nina eniwakhiphile ngaphandle kutheni niwakhiphelana amambotho wenze njani nakhipha amanye amambotho kulento yena enyenzayo sithi hayi sibe nenkinga khona besingakhombile ukukhipha amambotho sibe nenkinga yokuthi into ngesikhathi kusekwa indaba yokuhlanjululwa kwamambotho namakhosi beyisekelwe ukuthi izokwenziwa komkhulu endlunkulu ehadini kwase kuvela indaba yana esikhona ekhaya lemphefumulo ukuthi hayi indaba kufuneka izoqala la base bethi-ke laba abangayigqokile ingubo emhlophe hhayi-ke mase nithi niyakwashembe bethi nasangenile lapho kwaphoqa ukuthi asiyibuyisele eceleni imali yabo ngoba mase beyifuna sizongakwazi ukuyikhokha yilabo bantu-ke laba abakhalayo thina sikhiphe imali yabo kusho ukuthi-ke labo bantu-ke bayakhala bathi nibakhiphele ngaphandle hayi le ndaba inkulu hayi kulungile siyeza athi-ke ilungiseni-ke leyo nto hayi kulungile siyeza sibe sesibuyela kumajini majini sesinecala hey yini manje la hayi sibe sesilibeka ukuthi hayi manje sesifonelwe ekhaya kodwa lesi ukuthi thina asilalanga endlini ekufanele ukuthi silale kuyo manje hawu yeah abesethi umajiya hayi mina ophazamile ngizohlawula wahlawula umajiya nami wakhipha inkomo nangu manje wakhipha inkomo wahlawula amakhosi ukuthi lokhu zange wakadirekthanga ukuthi akalale lapha endlini yamakhosi namhlanje-ke size ngaleyo nto ukuthi sesikulungisile konke kwakuyaliwe la ekhaya lemphefumulo zikhona iy'nkomo ziwu-5 inkomo yomndeni inkomo yamakhosi inkomo yamabutho inkomo yondlunkulu inkomo yamakhosazana luhamba nembozi zakhona sithi kamambotho onke njengoba unyazi seliwaqoqile akavume namhlanje kuyiwe ekhaya komkhulu kwambotho inkosi Amen. Isima ukunibingelela
ngegama lenkosi ingazizulu. Amen. Njengoba sechazile utata kwaMboto ngihamba naye size ngomsebenzi elinye iMboto amaMboto ke apha eHagini ngokomlando yimbenkulu endikubongelayo ngibonga ukuba sihlangane singamaMboto uNkulunkulu uyazizulu asihlanganise ube impumelelo lo msebenzi omkhulu kangaka.